Ministry ya government campus ko ba yobutamu nakaze okwijana tuye abantu aha baliyo bakora sente kandi bakuzire tubatwara umwanya okubabe batashwa yaba barakore yaba batarakore nazo yaba barakore twijize mubafuki ni tutangale na umuchiwa ahambe azaleza eba mpaka ndeka aba mungu tujana na shakumi kunanda ntokwase tahimuka nira fasi wakwa tumpano umibanda yo katika kwa fayo mbara sinte baideneke municipality nito kwa fuchile kurunji tukatile na pyaka zimebe umunga nira mshimishki sa presidenti yokuseri umishubesi yo mugunde ba urushki sa presidenti msebe no baraba barakanja utoma fura ubanta mkote kaka saka mkote na ya siwa ahoma dara ubaka dai kabeli ubaka dai kabinjasho owedu ya shecheka wakanicha banda African Development Bank ngweta kaseti nafuri ya matuka rudivu ruwa utembero diabra eba mujanga mba ngumeni numushima kile kakagabra kutakubasa kayaba omwe pango mako mbemu ngeni ya mrebe hago simenizo watenani hago simu kumsimu zetu nona pehu mreche hatini punga kani ni punga kani ni kiri ama garanga anje ni pura ganje nilukushende kwa nuku na nuka ahaba ichechelizo aba mama ataka mungu kwa zamani na dubai hii tura ni bagada kama jana mama na kuburgai kama regai ni dubai hata hanikai hata ni basi ejidubai kinye ni government muti ya NRM iyo kwata mtu hasi ngwani cheyo akumeka tokani rani tumujike mungu ni chimani mtu asuta ajira 100%. Minister una tena akamagini onkana kwichashi akukoa ibinda bibiri nyinyi kumanya na wene chiro kuruwa mukunda wa